وسندغ داوين الدين غكسنا في مولا السوعة مي غسغلينا شحال زلان في شهادة سندغ داوين الدين غكسنا في مولا الفحولي غسغلينا شحال زلان في شهادة أي قارة نكذرين صق مثيفري وين جدتنا غركوسيلا صغرو ثار باش تحداين ثلاين يفتن ماشي ذي نسن عقبة أحليلا أحليلا شودو جدولاكي أحليلا أحليلا كما نسيغاكي أحليلا أحليلا شودو جدولاكي أحليلا أحليلا كما نسيغاكي إذا قلن سنير ما تسعرف في قهدار في سول الجنة غرسن العربي عصغاف منار هذا ربي إذا قلن سنير ما تسعرف في قهدار في سول الجنة غرسن العربي عصغاف منار ملويني قدام يدسن هذيك نوغ العنا يمسن ذمحونا شحال ذا زار غسادا كل ندخل عين غس كاذب غس حقرن امشف عن سناتني الصار احليلا احليلا شذو جدولاكي احليلا احليلا ما مسيغاكي احليلا احليلا شذو جدولاكي احليلا احليلا ما مسيغاكي السرها بعد ودك سيت سارقيقي السنة الرياس الحجاب سلح يا عيد تعدي دي زكت السرها بعد ودك كاينين تبريزونتي مانوس اقل سي الحيده كي نوغ سلاتي ويدماون كاين ديجا البريزيدون دو لا كورديناسيون دو نور دو ماك كي دي Mhm, نور mhm, le président aussi de l'association La Mutualité des Amis de la Kabylie du Nord. mhm, Et en dernier lieu, Rachaki m'a adopté Pounig Grbinsen, le coordinateur entre أموس والنغد اللي كان نفذ لاكسيون هكيا خاطر سمعت بسن قصد النغد باش ندخل من في الحي كاين سي لاكسيون سيتويان mhm. دونك شغلنا النغد المعاونة صرفنا المعاونة قوشات زمالة نعاون وكذا كل شوي كيلحونا. نغولي Mhm, رشاكي يلحون وفات فوالا دي خاطر رشاكي من سميت عازمنا ذا اللحون سقاط شمس لي ريزو كاع راسم تو سا اكسيتيرا التي mhm, تشكي كاين تي الحين اسمي تصنيد باسكو لا هي محساد قلنا كاع راسن قصيد مشات نعاون غدي لورغانيزاسيون اي تو سا اسمي هو اللي غدا مدبر ديال الماك ديال النور دونك اش سميتي دار الماك نقرا شيت ديال الماك كواش في زعما نعاون دونك on a décidé سنكافو تزوار باسكو تاعنا تمثلت mhm. باسكو الحون الناس تورن ورا شاكين يشوفا لي كونيكتي شو اش يخدموا موسو وين يضراني. يسلاين دونك نكوني دي غنغ دي موسون دونك نرحب استكلية كي
دونك يلزم فلانة غادي نفكا فوذ d'autant plus اهم. شوف أنا راه بغيت نعاونو ونعاون نكوني راه شايف تشنا في القبايليت في محبس في زرفان بوندنت تعرفنا في مسيرت برك بكي تشود j'étais désigné باش aller à l'intermédiaire dans les besoins يعني حوايج نقرا شي كودسن الاشياء موبيليزيا كموسون زعما موبيليزيا دونك سفيريو اوسي كاينين لان يكون مدبرن يسن سفيريو اون اوردر كاين يقارن باش تفكرك معاونسن نمقل باش لي بيزوان سورتو نشمد لي انستيتيسيون يكساو موسون يلزمني باش كما كاين باش داس المعاونه ينس تشكيني المايك. راني كورديناتور ها أيوه. أنا تشكيني باش المايك كنا خاطر ناس سي محمد سعيد لنا ياكلوا الناس. باش لا نسقسو لا على سي لا سون ممبر دو لا ماك. لا 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 ما خلون سي سا كي ماشي مدينيغ لا سكي نشري الماك لا نويا خاطر. شارم لان c'est-à-dire ils sont pas لان كي راك سان لان سامباتيزون لان وكتخضعني وكشي من هذا الموفمون تقدر تزيد باش تخدم اونطونك سيتويان اونطونك تال دونك سيتويان. دونك فوالا الاثنين وذا نروات نعاونو ولا شي اكسيتيرا مي تقصدن وزميرا راه ماشي غير شنا القبايل ديالنا الشغل كما مقارنة كما يكون نتعاونو ونعاونو نكون نروات نعاونو علاش دونك تنديجا واش هو يعاوننا معاون اه شكون المعاونة. فوالا نقدر نبغى دونك ميغونا في اللوح. كيف بدنا دونك ils m'ont adopté mais ويام بوني قربينسن وغالا راني فوق رولسن اكسيتيرا طون كورديناتور باش j'essaye à l'extérieur de mobiliser tout ce que je peux les aides qu'il faut نعس في لسان نحارب في لسان خاطر مشوار كيدير وين ماشي دايرني سهلا شراني بقى سهلين. شغليس بقى شغليس تورنت بقى جا جالسين هادو غالا ثاني ما فينيش. هادو غالا غير يسقسيين خاطر ثاني 19 يسقسيين ما نهضر نفني لحونا في محبس دونك نندر في للي هاكدو سيرن. نانيد بليك توحبسني البطل. صغور نوين شغر سيدنا بليك توحبسني البطل اي غار. اي محبسك توطفى وديك هو كيتوطفن عطاسي كيتوطفن خاطر ماشي كيف نسنا كي تطفض ويس غاراي لونيفرسيتي ميرا مقناش و ملال الا روكارو الا جياسكا وهذا مسيحي سان كريتيان يخدم دان كومونتير فيسبوك اي غير الفاطر شو يخلفن وك تمسداوي تاكي نسنوك لا كونستيتيسيون الجيريان بوركوا ils sont injustement emprisonnés. المدينة ديال البطل ماشي دي مكرن ماشي دي قتل ماشي دي جنغان ماشي دي خسران اكسيتيرا. Donc ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas fait aucun délit. تفهمتن فين يتخممن يعني تخميما ورين كنت قرار بمحبس قرار لي زوتاج خاطر مدنوي فوالا فورا مدن وكذا كي محبس يسوتون يقلن موسون نفران ايمان الحق نسينا تسوتورون الحق يقلن لا كونستيتيسيون الجزائر كي راتيفي بار الجيري سي ان دروا international inscrit dans la charte internationale, ratifié par l'Algérie, donc ils ne sont pas hors la loi, point de vue d'expression et de demande, parce que Arachaki Mahbasna déjà, elle pose la question kabyle, c'est-à-dire si on doit reprendre les luttes et Sizmanis, elle pose un problème politique. parce qu'ils ne reconnaissent pas. Oui, elle pose un problème de la question kabyle dans cette Algérie qui la bafoue, qui à la limite qui l'oppresse. Mais on est dans une moi je dis on est dans plus que génocidaire, parce qu'un génocidaire, si tu es un peuple, etc., on est dans une tentative ethnocidaire.
génocidaire, بغانا غمحون voilà, ouais. فوالا بغانا دونك غمحون. بغانا غمحون بغانا كسن اكسيتيرا نغال عرفا دز C'est la colonisation, فوالا colonisation c'est jamais nazie. vu Ouais. même le colonial français n'a pas fini يخدم Peut-être il continue le colonialisme français, hein. C'est la suite de la colonisation française. C'est la suite on est dans le post-colonialisme. parce qu'il respecte le programme de Napoléon III, qui est l'arabisation et l'islamisation de l'Afrique du Nord. Et De Gaulle, il aura donné l'ordre. D'ailleurs, De Gaulle, il avait installé ses hommes, comme Boukharbouba, comme Bouteflika, Wagin Zarathakouith, et ils avaient liquidé. Et les têtes pensantes, les vrais révolutionnaires, ils ont été liquidés. Wagi, c'est un fait. Vraiment, qui t'hadra les conditions des prisonniers. Donc, quelle est la situation actuelle des prisonniers politiques en Algérie en termes de conditions de détention et de traitement? Donc, ماشي توالم ماشي في 30 سن دخل الحبس ماشي certaines الجزائر مشيت نستحضر comment il se comporte avec eux. Déjà, être mis dans les geôles de la junte militaire acquis, hein, sans jugement, sans lendemain, sans rien, sans on est Voilà, c'est le des respect des kidnappings, droits. c'est des kidnappings. voilà تحقسن بلا ما نهضروا دا شو الرهبه تذكر ما تصل سميك بويناك في زادرين قايله ديجا شو الرهبه la violence de tel acte. Après, dans les conditions, on a eu des témoignages des Mahbas où ils étaient torturés. Même, il y a des civismes, d'autres civismes, je n'ose pas utiliser le mot, etc. Des attouchements, des civismes sexuels. Donc, les tensions, c'est dégradant. Ou qu'il y a des Pire que la France. Pire que la France. Hein? Comme les Français. Comme la colonisation française. À la limite, oui, on n'a pas une idée de ce qu'ils peuvent vivre. كنا قرينا نزرب اللي كانت واحد مسكين شفيق كيس ميلاد يتموت نتناضح pour faire de l'affichage تطفنا à cellule, de vivre une heure de cellule, des cellules, c'est difficile, mais des années sans être jugé, sans savoir le lendemain, voilà. ونستويرا كمال الدين فخار يموت ريليجيون كمال الدين فخار ماشي بحال كمال الدين فخار aussi il y avait le journaliste qui était à Londres il a derrière il a fait un commentaire sur Smith je sais pas je pense il est de Skikdan de Tipaza il me semble il mout pour un commentaire à Facebook et donc ça quel type donc les types d'abus de violence des droits de l'homme elles existent ils sont actés ça les témoignages ça oui, on a des témoignages. Ils existent tous les gens qui étaient eux-mêmes prisonniers, qui ont réussi le territoire, où ils ont exprimé de ce qu'ils vivent comme torture, de civisme, de maltraitance, l'humiliation, l'intimidation, etc. Est-ce que شكتم يا كان à l'ONU شكتم كان à les organisations يقولك Amnesty International خاطر كيسمح لي bon je suis pas dans la politique mais j'ai du mal à croire à la sincérité de leur combat je pense qu'ils interviennent je pense déjà ils sont infiltrés ils sont tous c'est mon avis hein c'est mon avis يمكن كيجيك نتوالير نكيغورير صحابه من تاني لصلاح نسني لصلاح بودي كيساني تفنع كويس par exemple là تفضل تهضر عن حالة في Palestine mais il y a pas que la cause des Palestiniennes qui est il y a pas que les Palestiniens qui subissent le colonialisme لان les Kurdes لان كونيسي مزيغان ماشي وحدنا لان les Turcs لان donc كان يكونوا مشيت déjà est-ce que déjà شكتماسن ما خدمن des actions et mais là on خدمنا alors شكتماسن دا شو التراجم ثورة est-ce que vraiment est-ce que vous faites confiance à ces organisations
connaissez maintenant, c'est la question inquiète, la question, la question المسكة un mousseau يخدم الحاجة, oui, je me rappelle qu'on a quand même déposé plainte de tout ce qui se passe, hein, en août 2021, de tout ce qui se passe par rapport à مثل القبايل. Massa Selwaï pendant l'ONU, où il a dénoncé les faits, où il y avait une confrontation avec l'État algérien. تبوظ لها abouti كني ولي كنيس ساعة شي كون تموت القبائل شطحن فرحن زهان مادام صراعين. Donc à notre niveau, nous on a saisi tous les instances qui peut être saisies. On a dénoncé, on a dénoncé. Si maintenant ما تهضر en termes de Moussou, bien sûr à Moussou يطيسارش دازايرة أثن توالد سنة تسيوض وسلوينا سويت aussi jusqu'à l'ONU pour annoncer la renaissance de l'État kabyle. Donc لقضي شو بوسو يخدميت بلانتسو أزول نسيم أزول نسيم أزول منايا أزول فلول عسل منوي أزول فلول فوالا. يعني عندنا موسو يخدم لك سي دوفوار نسوي تما لا troisième chambre de l'ONU. Là, on travaille pour aboutir à la quatrième chambre et d'inscrire le peuple sur peuple kabyle sur la décolonisation. Donc tout le travail a été fait. Après, maintenant, il y a aussi des sociétés civiles qui ont écrit, qui ont dénoncé. Malheureusement, il y a pas un blackout. Les réponses sont pas adéquates parce qu'à chaque fois qu'ils répondent pour réprimer le Zaïre, sur ses malfrats et ses transactions, etc. Ils nous associent forcément au Hirak et ils couvrent ça par le Hirak. Il y a certaines réponses, il y a certains médias marocains qui ont dénoncé l'état de fait, d'autant plus ils les associent certains pays. Donc tout ce qu'il y a Moussa et voilà. Sauf que l'État algérien il est toujours en symétrie, en escalade symétrique, donc à l'accentuer, donc dans le but de dissuader le Kabyle de dire qu'il est Kabyle. Donc il y a notre ثانية تقسيطة كذا تقسيط الماك طفلنا محبس الماك كان جوست الماك كان ديك في قبايلين تراق نصوض كاع هذا شيء نفكر عن اكزومبل فيفون. شريف ملال دا شو يسد يعاود يطفى جي اس كا هضر في جي اس كا يبغى ديسخيس ديال القماشي جي اس كا ثاني شي باش تدي تجوفا. Donc ثورة انايا تمسات بدات تمسات اوني دون une tentative de c'est mieux pas dans le colonialisme, à la limite le colonialisme من زمراس le génocide ديال نقابل. Mais on est encore plus que ça, on est dans une tentative de génocide. La terreur, la terreur, c'est du terrorisme. Et voilà. Et voilà, et Dieu merci, vous connaissez la diaspora, et notamment à Moussou, je suis fier de ce que fait à Moussou au niveau international sur le plan politique. On est dans un processus de libération, donc de libérer le peuple des joutes coloniales et de libérer le peuple sur tous les plans, à savoir droit à son expression, droit d'exister. Et voilà. Une action comme celle que Rechakin, etc. C'est pour ça que nous avons dans le sens c'est un honneur, ouais. Avant que soit un militant, dans un cadre de que soit un militant, il est d'abord citoyen, la dignité. Et la dignité. Donc, nous avons la diaspora all entière, à l'étranger, où qu'elle soit, on est les seuls remparts pour empêcher ce ethnocide. Après, maintenant, تقول لك تسرسي ثيارنا ويقبل الناس ما نوض يارانا نسير القشنا وحدنا ينمس نهضر. سي بور سا سوتور ريفيروندوم سي كي القبائل دي ديسيديون كنيسيوها. ما توالي تمورت تمصفايلي تمهرسان الجزائريت. Elle est en train d'étouffer cette voix kabyle, d'où la question kabyle. Donc la question qui se pose, c'est une question kabyle. Et on la pose en termes politiques de la question, et en termes guerrières.
le seul langage que ces coloniales utilisent, c'est la violence, la brutalité, et il la pose autrement sur une question militaire. Nous connaissons, on est pacifiste, on use des droits. Après maintenant, Moussa Chitnada, le droit de peuple kabyle à على son autodétermination. مهم. Ça veut dire que ça le معناه ما تروح تشوطوا le droit d'autodétermination اسفك الله الحقيس وغرفه قبيليه هذه ديسيدي في مانيس ماشي كان في صورة بخاميس فهمت خاطر هادي في صورة بخاميس خاطر هثن هي نغلق يوذ إلا كان لي أمنو ثنيا مولاش هذا ناس نقرن اسكو سامع